welcome to my YouTube channel, Shushu TV. Hello, tubahaye ikaze abantu b'Imana mumeze mute tuzere ko mumeze neza mubane natwe uyu munsi tugiye gukora umuti w'abana w'amagripe. Abana barwanya amagripe ariko sinzi ukuntu ntekereje ndavuga nti se kuki ntabyereka abanyamuryango ba Shushu TV, cyane ko Shushu TV ari channel y'umuryango. Tugiye kurebera hamwe rero ukuntu wategura umuti w'amagripe. Uyu muti urakora kandi uroroshye. Turakenera ibi bitunguru. Ngewe kera nakoze mbaha payidoteri, uriya muti wo muri farumasi. Abantu mufite abana abenshi mushobora kuba muyizi payidoteri, ariko ituma umwana arwara amenyo. Barwaye amenyo bagira gute? Kandi nibuka ko hari imiti mu byo turya twakoresha ikabavura amagripe. So bwa mbere nikoze, so bwa kabiri, ni inshuro ya kenshi nikoze. So uyu munsi ndavuze ntereka mbisangize. Wenda ndabona hari umuntu ukunda kurwaza umwana amagripe, ugasanga arahora mu miti yo muri farumasi, cyangwa umwana akamurembana nijoro adafite umuti yakora, ariko uyu muti uroroshye. Nk'izibyo magambo rero tubahaye ikaze. Wakoze subscribe turamushimiye, ugiye kuyikora nonaha turagushimiye cyane n'ukuri kuba umaze kuyikora. Tugiye gukenera rero ibitunguru. Ibyo tugiye gukenera dukora uyu muti wacu. Ibitunguru, nateguye ibitunguru bibiri. Indimu ntago nzi ngo zifite amazi angana gute, ninsanga zifite amazi menshi turakoresha imwe, ninsanga zifite amazi make turazikoresha zombi. Hano nanone dufitemo ubuki. Dufite ubuki. Ubuki ni ikintu utagomba, by'umwihariko mu gihe ufite abana mu rugo, ni ikintu utagomba kubura iwawe igihe Imana yabigushoboza. Ubuki ni ikintu cy'ingenzi cyo kuba wakwifashisha igihe urimo ukora imiti mu rugo n'ibindi bigiye bitandukanye. Tugiye gukoresha ubu buki, dukoreshe izi ndimu zacu, dukoreshe n'ibi bitunguru dukora umuti wacu. Iki kiyiko turi bugikenere dupima iki? Ubuki bwacu. Reka rero nkizimbye mu magambo tubanze dukore. Of course ngomba kuzana akantu ko gukatiramo. Tubanze dukate bya bitunguru byacu kubishyiramo bikase. Ugomba gukora utuntu dutoya ku buryo umwana ari bubigire akanabimira, sibyo? Rero maze kukironga nagikase, ngiye kugikata mu uduce duto. Nawe wagikata bitewe nuko bishaka, ariko kugira ngo umwana natwo aze kubasha kuduhekenya, wakatamo utuntu duto. Turabona ukuntu nkikase gutya, nongera ngarura icyuma nkatamo. None ngiye kwita nkikata gutya, havamo utuntu dutoya. Uyu muti urakora, ni umuti w'abana n'ukuri wizewe, ukora ku kintu kijyanye n'amagripe. Urabona ko havamo utuntu dutoya ku kintu kijyanye n'amagripe rwose. Niba umwana ajya kuzahaza ku magripe, imiti ikagushirana ukibaza ibyo wamuha, uyu ni umuti wa mbere, number 1. Ufite ubuki, ukagira igitunguru, ukagira indimu biri kurya mu maso. Nibagiwe ya system yo gushyira ku matwi, ndayizi ariko nayibagiwe. Turabikata rero ko nabi kimwe gihagije, ni binini. Ikindi ubwo ndahita ngiteka mu mboga zanjye rero ngiye gukoresha. Kuko ubusabwa ibintu bitari bupfe, byibuze uri bubikore, kandi ntabwo bikora ngo tubibaha. Kubera ko ubu buki umumaro wabyo uragenda ukagabanya aya makare y'igitunguru. Ni ukuri biraryoha, n'umuntu mukuru yabijya yishimye pe. Umwana arukiramo ubuki, bikuramo aya makare y'igitunguru, sibyo? Noneho igitunguru kimwe kirahagije. Ibi birahagije, ntabwo kiramo ikindi. Kirahita nyikora mu mboga, nari nzi ko nari nadusuzumuye mbona ari duto. Noneho mba ndi bubikore bino bakabirya, kuko ni babiri kandi bose barwaye amagripe. Baba barya ikiyiko bakabirya. Nk'ubu mbikoze ahashyira mu saa 10 gutyo, saa 11, saa 3 z'ijoro, nyuma y'amasaha 4 cyangwa 5 biraba byakoze neza. Ndaza kubibereka ukuntu bita bimera. Donc iki gitunguru, ubuki, indimu yawe, ukivurira umwana nyabuna. Bariya baba bakiri bato cyane byo bibica amenyo. Ababyeyi mubizi ubwo buhamya, mubizi ko iriya miti yo muri farumasi ku bana
iyo akoresheje myinshi imutuma amenyo ye abora agashirira. Mu mbere bahamya muri komantere bye byaramushiririje pe. I think ko birahagije, ariko birahagije mu maso. Kimwe kirahagije, reka turekere iki kuko hari ubikora igihe ubikora umwana akabyanga akizigiza, ariko kuko haba harimo, iyo ushyizemo ubuki buke ntabwo abigira, ntabwo amakare aba yashizemo. Reka dukate indimu yacu, niturangiza dukuremo umutobe. Ndabona uhari, reka dukoreshe akayunguruzo hano tuyungurura wa mutobe wacu kugira ngo akadimu nako karagenda kagafasha muri iki gitunguru cyacu. Byose n'ibigenda bigaca amakare ye. Kino gitunguru igitunguru kibisi ntabwo umwana yakirya ngo agishobore rwose, kiramukarira kumurya mu maso. Bantu murizwa n'ibitunguru murihe yambo. Ibibazo by'isi nta byarabihishe, mwimwiririzwa n'ibitunguru. Turabakomeje cyane, turabasuhuje. Twakomeje rero turayungurura, dukoresha umutobe w'indimu yacu, tuvangemo hano. Nta munyu ushyiramo, urashyiramo ubuki gusa. Nakubwiye ko ni igitunguru gusa, indimu, ubuki, ukivurira abana bawe amagripe. Iyo bandwaranye amagripe rwose utumyira twabaye tumyira, nicyo kintu cya mbere nibuka gutekereza, kuruta kuvuga ngo reka njye muri farumasi, reka njye hehandi. Oya, ibi urabikora rwose umwana wawe ukamuvura neza agakira. Sibyo, turebe ko uyu mutobe urimo uhagije, kubera ko ushyizemo ubuki umutobe urimo urahagije. Muri kuwubona urahagije. Mpamvu ndi kuvuga ngo urahagije, igiye gushyiramo ikiyiko n'igice cy'ubuki. Iyo bishyizemo rero nyuma y'igihe runaka bisa nk'ibyacitse amazi, bikoroha. Bwa buki bwacu buremereye ntabwo ari ko buba bukimeze. Bino tubishyire ku ruhande. Tugiye gushyiramo bwa buki bwacu. Tugiye gupima ubuki bwacu. Reka tubanze dushyiremo ikiyiko kimwe, turebe ukuntu. Nitubona bidakozemo turongeramo ibindi. Ikindi cyako ni bukeya, kuko abana barabikunda. Biragenda noneho bikareka kuba umuti, bikaba nka salade se nk'iki. Biraryoha pe. Utu dutunguru twatwo noneho niba nanjye. Reka twongeremo ikindi kiyiko kimwe, bibe bibiri. Kaka gatunguru katubutse kabaye kenshi. Ubundi tujye tubipfundikira. Nyuma y'amasaha turaza kubifata tubaha. Iyo ugiye kubaha ubahesha akayiko gatoya, ukayorana umutobe. Uyu mutobe wabyo uri buze kuba wavuyemo ukabiyorana, ukadupfundikire bwa buki bwacu, wa muti wacu, hanyuma tubike. Tereka hari ibi ngibi urabivanga, ugakomeza ukavanga gutya. Ndi kubigenza kugira ngo ibitunguru byose bivangike n'ubuki na ka kadimu. Warangiza ukabipfundikira neza, ukabitereka ahantu hizewe hari isuku, kuko iyo bipfunduye, iyo utabipfundikiye neza bizana utuzizi. Kubera ubuki burimo hahita hazaho utuzizi. Twa tuzizi muratuzi, udutsima nyine tuguruka ku biryo bisa nkaho byataye garante. Kubera rero impumuro yabyo n'iki bita bikurura utuntu tw'udusimba n'iki. Ubusabwa kubipfundikira ukabireka byibuze nyuma y'amasaha 2-3 kuri 4. Bakaba binkongeyeho saa 2 ndabibaha. Ndaza kubereka ukuntu biba byameze. Urabona ko hano isosi yabyo isa nk'iremereyemo ukuntu kubera ubuki. Uraza kubona icyo gihe ukuntu biba bimeze. Uyu muti ni sure deal ku bantu murwaza abana amagripe. Of course nimba ufite abana urayarwara, kandi umuntu mukuru nawe yabikora akabikora gutya. Agafata ikiyiko kimwe kinini, abana bona gatoya, agafata cyangwa igice cyacyo. Hano udafite akayiko gatoya upimisha. Ku muntu mukuru yarya ikiyiko mu gitondo, saa 6 n'ijoro, gripe iminsi 2 iba yagiye. Ku mwana ho rwose niba nawukoze uyu munsi bari bungurike n'ijoro, n'ejo mu gitondo, n'ejo saa 6, gripe iba yagiye. Ntago ari amakabya nkuru, ni ibintu ndi sure neza, kuko uyu muti nsanzwe nkukoresha.
Rero rinda umwana arwaye umutwe kwa muganga, umwana arwaye mu nda kwa muganga, umwana arwaye gripe kwa muganga, niko bamutera inshinge, niko bamutera ibinini, niko bamuha siro, ugasanga we habaye farumasi. Tugiye kubipfundikira rero turindire igihe kingana n'isaha 2 kuri 3. Reka dupfundikizeho aka gasahane, dupfundikire tubitereka ahantu hizewe. Urabona ko agasahane gapfundikiyeho ntaho umwuka waca. Tubireke nyuma y'amasaha 3 turaha abana bacu umuti. Uyu muti ujye ukorera abana bawe, ni umuti uhendutse kubona. Ubuki buni bwenda bwagoramo igitunguru n'ikijana, indimu y'ijana imwe, ubona ko nkoresheje imwe ugakorera umuti umwana agakira. Turabakunda cyane. Bye bye. Murwaza ubukira barwaje amagripe, turabakunda. Wa muti wacu rero nyuma y'amasaha bibaye saa 2 n'ince zishyira saa 3, tuvugure turebe ukuntu umeze w'abana. Ubonye umutobe wabaye umutobe do, wagira ngo umuntu yongeyemo amazi. Tugiye kubaha rero gukora uyu muti ukiza amagripe ku bana urebaho.